creo que Supernova ha intentado ser el mensaje que en verdad queríamos transmitir, ¿no? Yo creo que Supernova ha sido un producto de esa búsqueda que a mi entender ha sido una búsqueda de bastantes años, ¿no? En Kerovia. Gure jarraitzaileak gurekin egin dituen proiektuan ez bakarrik zati ekonomikoan, baizik eta zati artistikoan ere edo zati logistikoan ere. Supernovarekin, gure autogestio horretan beste pauso bat eman dugu. Eta bitartekari bat gehiago kendu dugu gainetik, ez? Eta orduan azkenean CD-ak guk ekoiztu, guk sortu, eta zuzenean gure jarraitzaileei bidaltzeko aukera daukagu. Respondiendo a la idea de Supernova, que es hacer un trabajo multidisciplinar, como lo teníamos el mural que Julen ha construido, por otro lado un DVD que nos ayuda a comprender mejor qué ha sido Supernova, pero luego sobre todo con las ilustraciones de Maite Gurutzaga. Con esas ilustraciones apoyamos todavía más esos contenidos de los textos. Dut zait, mundu batea ematen zaitun testu batzuk diela. Eta hori irudikatzen saiatu naiz, imaginatzen nire filtrotik pasatan noski nola izango litzeken mundu. Esan zidatena ere izan zen nolabait nire lan horrek proiektuaren ongi etorria emango zuela, hori proiektu guztia bilduko zuena hori izango zela, irudi hori. Eta interesgarria izango litzatekeela nik egindako irudiaren zati originalak nolabait proiektuan dirua jarri duten, parte hartu duten hauentzako izatea. Una de les coses molt importants i bones a Kerovia és la forma que tenen de treballar des de dins els rols que assumeix cada un. I per tant he volgut i crec que aquest DVD serveix per mostrar a la gent com són i com treballen. Me agrada mucho ver que, aunque las letras y los textos para muchos sean difíciles de entender, queda un mensaje.